Tarcisse Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mu ibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Shimimana mutima wanje we shimimana uwakubatuye shimimana uruwe rudahemuka shimimana shimimana mutima wanje we shimimana uwakubatuye shimimana uruwe rudahemuka shimimana shimimana mutima wanje we shimimana uwakubatuye shimimana uruwe rudahemuka nari kure navyiringiro namba narifise y'amasezerano y'ibizaza nari kure y'Imana ariko ubu nikije hafi n'amaraso ye ubu sinyigera niganyira n'umwana w'Uhoraho shimimana shimimana mutima wanje we shimimana uwakubatuye shimimana uruwe rudahemuka nari kure navyiringiro namba narifise amasezerano y'ibizana nari kure y'Imana umeinuliwa juu maserafi wanakuimbia wakerubi kuabudu mfalme umeinuliwa juu umeinuliwa juu maserafi wanakuimbia wakerubi wanakuabudu mfalme umeinuliwa Baba umeinuliwa juu maserafi wanakuimbia wakerubi wanakuabudu mfalme umeinuliwa Jehova umeinuliwa Baba umeinuliwa juu maserafi wanakuimbia wakerubi wanakuabudu mfalme umeinuliwa juu. Tarcisse Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mu ibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.